kinong trei ka company sispa pra ka GVK EMRI kila rai ban penlong da ka jingi ki ka basatar ha kini kisngi ban wan hadien bekila keno baka sorkar kamsim la le ai ban penbe ki jing e jungki wad hadien belakot ka high level committee bakli do sekretari ka tanat ka koi ka kya u Parvin Bakshi ka balabu man pendap armnai ki kam habakran cikilat pathai kubor menta kasngi u presiden ka Meghalaya EMRI Workers Union Baroi Par Kharraswai ulang baka jingbu pore ka komiti kelakot hinnen kasngi keblong arbanai ndre ka sorkar ka klempat le ai hlor kane ka weipat ka ba Baroi Par ulakam kalong baka company kamburam bagi jing patha ka sorkar banum ot ne khate ka tulop jungki namar ba hadu menta kadang ot ka tulop katkum ka jingong Baroi Par kila rai ban perlong jing ki tang ba kempat bu sngi ndre kila pentikna baka jing ki akine ki kanti kanlong ka bakham jur bat kham satar Om Shu tangka jing deng lamayong. Kidon hadu ars pa saungut kinong trei ke GVK, sispa pra, kentup san saungut agar wheels, laitu bagi kali sispa pra ru kilabun balajot lator. Niwan akan dika press conference mentak sini. Te kenang ba kipat ba kin kam syai ke jing ya nanti ke jungi ngakwa bangan nan puli kinja ke jing bangla pembet ke jing ya nanti ke bangla ya hadu kali kapor hadu kali sini pemerintah buat hadin kata ka jing pensyai ka jing keren ka jing akendian ya kata ke bangi rakyat nanti yakin di sini hadin kata nak kalian kini ki member ke jungi kin sa ai susu ke jing syai ke jing mud ke ba ikwa penle nangis kemak kan rintrik bunai Disember jung arja kapra nilali summit ya kan ka chatal demand ke jungi Sya ke management antai po office te nila bu por artayo ya ke management andre kam khot ini nila bu por ka bakan khot ban ya keren kalau kita di sini andre ka keren khot pat hadin betu nila sedang lagi jingi ki agitation ki jungi kawai hadin kawai kenapa keloi ngi jungi jer kan betu nila le suara rally nanti nilai ke black flag sebab kini ki black ribbon nilai dem ha kini ki bertrei unjuk kali nilai pendek di black flag nanti nilai boycott de ki report sebab ki case crucial nanti nilai de boycott ki training nilai boycott ki transfer tunrai kam management kam sengap bat kam patiau de kini ki jing de ki jungi berpenbiang ya kita ki jing ye ki bagi nong trek ya kendo nila penher kisti nila request kat mosin ya management bahkan khot bani keren ini bani pendek kita kijini mereka siap ke kuman dai hadu tang ka weiru ka klam pasti ni hadu mentang minister dawana uhan minister ban ong ya ka sorkar ba ka dai ban penne ya ka GVK management kata ka di ka buat jom ka ni ka management ban divide ini kungkinong tre kibangi ya long teli bro skato hat mantan ni jiwan ni mutasi ni la fiorin segini press conference ke mutasi apply trik kalau bah kekut menin ke apa nama kekut menin di film pak yo ban arrange kita di program bani ki leno ini saya show ke house ini saya kat bagi seperti yang ini